Bishabel, Bashkawalik, tene juntul chantojen, juntul entilek kanantik ukashil yetelum yatzil mayaobo. Tintaligantzig baltesh yolal u ecosistema il halja yetel dunas. Le bashoba, kuyantal yola le climao, yetele bishupekle iko. Tupetenil Yucatane le sam lum yang haljao, kutalti bash kushantak, he bishti ushishel conchas wa coralese. Le betike, uisaktak yetel kuchan letzmal hatzuzupaktal. Tu shamanilu petenil Yucatane le halja yetele dunasiano kabaltak. Mato kohlo optile lumo. Tumeyan lagunas yetel petenopi. Haljae kuk espahalti bishupekle olaso. Le machichu kochulu olasilo. Usam lumile kochtak. Mamaikil yetel tash. Le chichu kochulu olasilo. Usam lumile pim. Mahach uimehentaki. Ebeknish shanyanik. Yanshan haljae kutasik ubalu baule kat heloba. Tu haljae y kietele olaso kupexik le sam lomo. Kubinubetik umulilop sam kukabatik udunasil halja. Le dunaso kubinubet pahal tu kabal kanab takyo kabil. Le kukabalobo le yanob natsdi kanabo le tile hach kupekobo. Sebuk ekespalob yola le y kietele olaso. Le dunas yanchan nachti kanabo kuyalalti secundarias yetel terciarias. Tile dunas beya yanche obuak ashob mahach kanal taki. Oli minan tabi mato hach hatzaltome ikietel ya más materia orgánica. Le dunasa jehelasu mehen climasen. Le jehelask asho shanyano te yan u 10% el titulaca le casho bien México. Sole gentiu.04 il ulumili México yano. Le casho ba samofilas ukatu yale kubiskubayete le sam lomo. Upek le samo kubeti utsti sole utabile hao mato betik asti. Muka yanik kesh oli minan nutrientesti. Mishbal kuyuchulti kesh chichu hatzaltomen uyik alejao. Yetel kesh hach chokohlekino. Ule pintak yetel beyanu seraile. Lehelo kuyanta utialok amik lechochilo. Watume minan hachukti. Tuhalja yetel tile duna so yan yap kachbash kushane. Hesh ikop kupolinizare. Chichop, balcheop, anfibiob yetel lekohilti kubaulumo. Tile 7 especies u akil hayano 5 etiku yelo tupetene Yucatane. Hachkutasik utstulaka le bash yang halhao, kuyantik le klimao. Kuhelsi kuk amel ik yetel olas, kubeti kup atale samlomo yetel mao putzul uhail. Zole ukuchil naisa ol, beisha yan bash kumeyatal utial tsaki. Udunesil halhae hachkutasik utsiltu halk anap, kukananta ti chak ikalil yetel mao bululka, baletan kaskuntal tumenwinik, ikilubetal na hobit. U 50% stile duna sotzopuk askuntal. Heshle espigones meyatano kubeti kutuktales sam chenkum elili celo. Tulak celtuno kup atal minani. Yan duna soku satal tumen yokole kubetal na hob wa otelobi. Ulak bashk askuntik uhaljae letile sargaso. Uhachiap talo kubetik mao kohol uhulekin ichilehao. Lehelo kubetik ukimil le sut yanio. Tuhabilak 2023 le uchi kumolo le sargaso. Chenotial hump el metro cuadrado totoholta hump el millón tankuch $. Laili helopatal kbetik wabash utial kak utskint uhalja yetele dunaso. Le mahach kasako helo beital usal bash tasik kastie. Le helo yanuyanta utialo binuyutstal tuhuna. Bale letsopu hach kastalo abetu meyah kaptal. Heshupak aluk ashilobe yetelu hach kanantal. Umul meyahmakobe hachtak anan utialka hok oktobel bash kucha tupultal. Kumpel bash machen cha biltanu betali. Bale autoridado empresao kahyetel unahilop shoke tanu tak pahlop utialka umulcha tukulto bash helo beitalu betal tiaka utslak tak tu bimbalkin le bash tanu talu yuchula.